día, compañeros e compañeras de corporación e a todas as persoas que asisten a esta sesión plenaria ordinaria do mes de xullo. Antes de comezar co orde do día, vamos darlle a palabra a Carlos Amado Veiga en representación dos afectados polo peche de Motorcar Opel, xa que teñen que estar despois facendo unha reclamación ou unha citación á Xunta de Galicia para que todos poidamos escoitalos. Moitas grazas, Carlos. Buenos días, muchas gracias. Como sabéis, soy Carlos Amado Leira, portavoz de los 32 afectados por la presunta estafa cometida por un concesionario de vehículos marca Opel Suzuki, perteneciente a los ayuntamientos de Cabanas, Ferrol y Ortigueira. En primer lugar, quisiera pedir disculpas al señor alcalde por no poder haberme puesto en contacto anteriormente con él o con su partido político para acordar sobre nuestra intervención de hoy, ya que por problemas tanto familiares como de trabajo y añadiendo todo este ajetreo no tuve la ocasión de realizar anteriormente. Dicho esto, quisiéramos agradecer a los representantes de los partidos políticos, el Partido Popular, el Partido Socialista y en especial al Partido de Ferrol en Común, en la persona de su alcalde, don Jorge Suárez, por el trato que nos han dispensado y su comprensión con nuestro problema, tanto en las reuniones mantenidas con él en el ayuntamiento como por sus palabras de ánimo efectuadas cuando estábamos en el acto de la salida del Rally de Ferrol, agradeciendo del mismo modo el apoyo mostrado por los representantes del Partido Socialista allí presentes. También quiero aprovechar esta ocasión que nos están brindando para expresar nuestro agradecimiento a la Diputación de A Coruña, al delegado territorial de la Xunta en A Coruña, a los representantes de los partidos políticos que nos han recibido en la Xunta de Galicia y al secretario general del Partido Popular por sus esfuerzos y sus declaraciones institucionales realizadas. Esperemos recoger los frutos de todo este apoyo. Asimismo, queremos manifestar que nuestra desgracia no es un problema que competa a un partido político o al partido que esté gobernando. Creemos que es un problema que debe afrontar conjuntamente todos los partidos, ya que esto surge por culpa de una persona que la única intención era estafar premeditadamente a unos vecinos. En este caso hemos sido 44 familias las estafadas, pero podían haber sido muchísimas más, si no fuera que Opel les quitó la concesión. Eso sí, algo tarde para todos nosotros. También sabemos que el gerente, Javier Rodríguez Bollo, ha montado otra empresa que debe ser ficticia, ya que ha puesto como domicilio social el de su propia casa, y con un capital de 550.000 euros, a sabiendas que en un futuro podría ser embargada, y así parece ser que no se le puede embargar en caso necesario. No quisiera hablar de casos individuales de cada uno, ya que aquí son sobradamente conocidos. Manifestar, eso sí, que aparte de los casos de la presunta estafa cometida sobre los clientes de Opel, que somos mayoría, existen 3 casos que la compra del vehículo ha sido de la marca Suzuki. Por eso queremos reclamar también que esta casa se haga cargo de la situación de estos afectados. Por otro lado, reseñar que lo que nos trae aquí y comparecer ante ustedes es solicitar de las instituciones a fin de que requieran a Opel España y Suzuki la resolución de este problema antes de que llegue a la vía judicial, tanto por el bien de los afectados como por el bien de la marca, ya que nosotros, mientras no nos den una solución al problema, seguiremos con nuestras protestas desprestigiando dicha marca, ya que está demostrando ser una marca en la que el comprador no se puede fiar. Por otro lado, quisiéramos solidarizarnos con los 22 trabajadores que Motorcar ha aplicado o va a aplicar un ERE extintivo, conllevando su despido. También quisiéramos manifestar hoy que hoy, a las 12 horas, tenemos una reunión con la directora general de Consumo de la Xunta de Galicia, los 23 afectados que hemos puesto la reclamación ante Consumo. Esperemos que sea una reunión donde nos den buenas noticias, que yo personalmente estoy muy confiado con los que nos pueden decir en esta reunión. Les agradecemos nuevamente su disposición para ayudarnos, por recibirnos y escucharnos, esperando que más pronto que tarde se arregle esta situación, ya que empieza a afectar a la salud de todos nosotros y con ello a nuestras familias. Muchas gracias. Pois moitísimas grazas. Ogalla que hoxe quede resolta esa cuestión, que teña de sorte. Comezamos xa a orde do día normal. Recordar que hai un acordo sendo un unánime e mayoritario de Xunta de Goberno mentre non se aborda a modificación do regulamento de organización e funcionamento do Pleno do Concello de Ferrol, limitar os turnos de palabra a 10 minutos na primeira intervención, 3 minutos nas seguintes. Comezamos. No
aprobación se procede a borrar as sesións anteriores correspondientes a celebrar os días 18 de xuño extraordinaria e 28 de xuño extraordinaria de 2018. Votos a favor? Dar conta das accións ditadas pola alcaldía e os seus delegados no período comprendido entre os días 19 de xuño e 12 de xullo de 2018. Sí, quisiera hacer una cuestión. En el listado de decretos viene un decreto del 9 del 7 donde se aprueba la liquidación de la tasa de depuración del periodo que va del 3 de abril al 14 de noviembre de 2017. Y bueno, toda vez que no hemos tenido tiempo a solicitar la copia, sí quisiera, si se nos puede informar por parte del alcalde de qué trata este decreto, que me imagino que es la tasa, pero cómo se pretende pasar al cobro. ¿Se va a pasar ya al cobro a los vecinos o cómo es la intención de este alcalde, ya que también desde el 14 de noviembre pues hasta ahora habrá que seguir con eso? Entonces no sé si se nos puede aclarar qué es lo que regula este decreto. Muchas gracias. Moitas grazas, pois darase conta na vindeira comisión que se convoque o efecto. Cada veciño e veciña recibirán unha carta personalizada informando de como se efectuará ese cobro do 3 de abril entre abril e novembro. Señor alcalde, los decretos vienen aquí a dar cuenta, no a que se dé cuenta en otra comisión. Bueno, pero entonces, o detalle do decreto darase conta na vindeira comisión. Bien, pero usted viene aquí a dar cuenta del decreto. Entonces, ¿nos va a explicar qué tiene ese decreto o es que es secreto? Non sei cantos son, 800 asuntos que veñen a dar conta, non teño todos ordenados. Es que estoy seguro que este lo tiene en la cabeza. E desglosados en papel, así que na vindeira comisión de Facenda darase conta deste decreto. Proposta de aprobación de expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos da relación de facturas número 34. Ben, nesta proposta que se trae de facturas extrajudiciais hai un importe total de 383.519,95 euros que corresponden á xestión do aparcadoiro da Madalena, que está en tramitación para sacar a concesión pública, a Oficina de Rehabilitación Municipal de Ferrol, que está na redacción das prescripcións técnicas, o Servizo de Xestión do Punto Limpo, que venceu o contrato, tamén está pendente da redacción dos novos pregos, as facturas pendentes de gas natural previas á asinatura do contrato no mes de abril deste mesmo ano, a maiores, aplicacións para cristalizados correspondente ao mantemento e limpeza do Centro Comercial Portanova, que tamén está o enxeñeiro municipal na redacción dunhas prescripcións técnicas, a limpeza de zonas verdes UTE San José de Gidillo, por a limpeza das zonas verdes de maio de 2018, e a nulidade de 2016 do contrato de patrocinio co Racing Club de Ferrol Sociedade Anónima Deportiva. Señora Leira. Bo día a todos e todas. Eu, en primeiro lugar, xa que non tiven oportunidade, manifestar o meu apoio rotundo ás persoas afectadas, clientes e traballadoras polo peche de Motorcar que fizer na comarca de Fronterra e Ortegal e reivindicar dende aquí a viabilidade do concesionario para a comarca. E unha vez dito isto, pois comezo con este punto da orde do día. Ben, eu voume centrar únicamente nalgunhas das facturas que veñen a recoñecemento extrajudicial de crédito, porque outras como as que se fixeron referencia ao aparcadoiro da Madalena, o mantemento de Portanova, para que decir nada se leva 3 anos con este tema dando voltas e sigue sin ter ningunha solución. Pero si quería novamente falar dunha que a min preocúpame moito. Normalmente o digo e hoxe vou volver a decir que son as facturas que veñen relativas á oficina de rehabilitación, porque estas facturas xa viñan a recoñecemento extrajudicial, que dicir que o goberno do Partido Popular, pero dende que entrou en goberno Ferrol en Común se levan polo tanto 3 anos e pico traéndose, que dicir, a recoñecemento extrajudicial de crédito.
Sobre os pregos que comunica o alcalde que se está redactando, eu volvo a decir, a ver se algunha vez dicen a verdade ou din algo definitivo. Porque volvo lembrar o seguinte: sendo eu concelleira de Vivenda e Rehabilitación, quedaron os pregos de prescricións técnicas feitos en decembro de 2016. En xaneiro de 2017, en Xunta de Goberno Local, se deu inicio o expediente para regularizar esta situación e unha nova contratación. Nos meses estivo paralizado porque se me indicou que non había crédito para proceder a regularizar a situación. Curioso, cando despois sobran non se gastan 15 millóns de euros ou máis en 2017. Pero, bueno, en calquera caso, unha vez eu expulsada do goberno municipal e pasa, que dicir, esa competencia a outra, por suposto, concelleira, hai varias versións. A do alcalde é a seguinte, que van proceder a modificar eses pregos, porque resulta, claro, que unha vez que eu me vou, hai outros criterios de tipo político, cousa que concordo totalmente, que os meus non eran os mesmos que os de Ferrol en Común, que os de Ferrol en Común era máis ben os do Partido Popular e os meus do programa que eu defendía, pero en calquera caso, a día de hoxe, en contratación, o único que hai ao día de hoxe son os pregos que eu indiquei que redactaran os técnicos e cos criterios políticos, por suposto, que eu marquei en contratación. Nunca, porque tamén se dixo que xa estaban os novos pregos, eses que corrixidos en contratación, en ningún caso estiveron. É o único que consta en contratación. E, por outro lado, outras versións sucesivas que tivemos, unha delas da concelleira, agora titular da área, dicindo que ia proceder a modificar tamén estes pregos para engadirlle un novo concepto que se engadiría a Oficina de Rehabilitación, que serían as ITES. Menos mal que non o fixo, ou non sei que pasou, que non debeu de consultar a contratación, porque como levar esa proposta evidentemente ia ser tumbada, porque aquí en ningún sitio existe, en ninguna administración, un prego con dous conceptos diferentes. Pero eu, en calquera caso, o único que quero, a fin de contas, despois de volver a narrar todo eso, é que está pasando con esta, para que non se poña ao día esta contratación despois de 3 anos e sin visos de que se faga absolutamente nada. Realmente grave e preocupante. Ás veces aquí se nos di, cando decimos cosas, se hai intereses en algo, entón, que dicir, o goberno municipal pon o grito no ceo. Eu non vou dicir que haxa intereses, pero en calquera caso sí que nos comezamos a facer moitas preguntas de por que hai unha empresa que é a Oficina de Rehabilitación, que evidentemente está facendo o seu traballo, pero non hai ninguén que queira solucionar unha situación irregular, cando menos é preocupante, por non decir gravísimo. Despois, eu quería, que se acaba de falar aquí, que ven outra factura relativa a limpeza de zonas verdes, non? Isto que xa leva tempo vindo aquí, pois outro día se nos acaba de pasar estes días o prego de prescricións técnicas en comisión informativa, para que os concelleiros e concelleiras que participamos desa comisión, podamos facer achegas de ser o caso. Pero o que quero poñer de manifesto é o seguinte: este prego, o retraso tremendo que ten este prego, no seu momento achacouse, se lle siga achacando, a que tivo este prego de prescricións técnicas que adaptarse á nova lei de contratos, esa que, como digo sempre, se fixo para fastidiar o goberno municipal de Ferrol en Común. Pois miren, vai ser que non, porque o prego, este prego de condicións técnicas para o mantemento de zonas verdes, estaba rematado en decembro de 2017. Estaba redactado e listo para entrar en contratación. Pero a nova lei de contratos entrou en vigor en 2018, non sei se no mes de marzo. E eu vou dicir, e o digo porque o sei, incluso podo demostrar que ese contrato estaba feito, pero resulta que non debeu, isto sí que xa é unha interpretación miña, que non debía de estar dentro das prioridades do concelleiro de servizos que
que leva este tema, pero, bueno, o que descoñecemos é realmente cal é a prioridade do concelleiro de servizos, porque visto como ten as súas áreas, non ten ningunha. En calquera caso, vamos ter agora o prego, irá en breve, agardo eu, a mellor nun mes, non, para a contratación, pero, bueno, xa sabemos os tempos de contratación, os tempos que teñen que ter en contratación, e, polo tanto, bueno, pues estaremos varios meses por recoñecemento extrajudicial de crédito. E ben, e eu quería despois, bueno, hoxe, como se pode observar, pois non ve ninguna factura relativa ao Orbaser, virá no seguinte, para o seguinte pleno, entendo eu, adiantar para que non o saiba, mes ben para a cidadanía, que polo que parece, bueno, polo que parece non, porque sí que está, neste caso sí que está aquí posto que na web do Concello, que xa se produciu, que hiciera a adjudicación do contrato, deste contrato menor que consiste nun informe técnico para a xustificación da renuncia ao contrato aberto polo Partido Popular. Este tamén que se nos indicou que ten a empresa de días para entregar ese informe. O que xa estamos votando en falta é que o alcalde, en base ás súas promesas, esas promesas que sempre cumpre, que empece a reunir a oposición. Eu xa non digo a min, cando menos que hicer os grupos municipais, para tratar cal vai ser a modalidade para a prestación dese servicio, e que eu saiba, pero a mellor eu o descoñezo, aínda non comezou. E xa, por último, vou falar da factura que se nomeou, creo que en último lugar, a factura que se nomeou en último lugar relativa a patrocinio publicitario do Concello de Ferrol, do Concello de Ferrol, e a factura relativa ao Racing por un valor de 95.000 euros, se non apuntei mal. Bueno, sinceramente, pois hai que descubrirse para que aquí chegue unha factura por un servizo que dá, neste caso, o Racing, e así está acreditado nun informe do secretario xeral, do secretario municipal, de que este servizo se deu, non, deste patrocinio do Concello de Ferrol por parte do Racing, sin que exista ningún tipo de contrato. Entón, unha de dúas, o Racing colle e decide libremente que vai coller el, pola súa propia conta, sin ningún tipo de contrato, a facer eso, e depois nos pasa a factura, que, por certo, tamén hai unha demanda ao respecto o que está pasando aquí. O que pasaba antes, e, bueno, saberá mellor o partido que gobernaba, pero, bueno, investigando así un poquinho, porque aquí hai que facer un labor de investigación importante, dado que o goberno municipal realmente a súa transparencia, pois vamos a decir que brilla pola ausencia. Bueno, pois eu vin que o Partido Popular estaba facendo, cando menos o que eu vin, dende 2013 hasta 2015, contratos anuais, non? Por un período, por este importe, para que o Racing fixera este patrocinio da cidade de Ferrol. Os facía anualmente, e o último, non, que eu vin, se formalizou o 19 do 5 de 2015, rematou o 31 do 12 de 2015. A partir dese momento, claro, entra outro goberno, aquí en principio non hai máis contratos, polo tanto tamén nos virán facturas, entendo eu, de 2017, etc., se é que o concelleiro responsable da área, pois o concelleiro responsable da área, pois sigue mirando como o Racing nos patrocina, pero en cambio, pois non lle fai ningún, podo seguir, pois non lle fai ningún contrato. En calquera caso, eu tamén dicir que o Racing de Ferrol ten unha serie de subvencións, de convenios nominativos que xa tiña o Partido Popular, e que na liña de seguir coas súas políticas sigue a manter que o goberno municipal de Ferrol en común, e incluso un deles, son tres, un deles eu entendo que o xeto de un dos contratos, polo menos
nunha das súas cláusulas coincide co xeto do que sería este suposto contrato que non existe. Creo que é moi grave o que temos diante, pero xa digo, nos virán entón máis facturas, a de 2017, non sei se tamén a de 2018, pero bueno, a min non me extraña tendo un concelleiro da área, non, que dá leccións tremendísimas, dicir, sobre a contratación no sector público, pero en cambio despois temos que ver estas cuestións, así como ver, dicir, que se montan palcos como nas festas de Ferrol, montan palcos empresas sin ter adxudicación, o que está pasando coas festas agora do verán, que sabemos todos dos grupos que veñen a actuar día e hora sin que estean os contratos, cousa que non é nada novo, porque xa sucedeu o ano pasado con un grupo, concretamente co grupo Morxiva, que aparecía en todas as redes sociais antes de que aquí se producise o contrato, o día, a hora e cando actuaban en Ferrol. Eso sí, estes concertos, como teñen moito éxito e algún deles, como Morxiva, levanta bastante paixós, pois entón nos olvidamos de todo. Moitas gracias. Señora Rodríguez Masafred. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Simplemente manifestar, como siempre se manifiesta, que las reclamaciones extrajudiciales, estas prestaciones y estas facturas que vienen a pleno, como siempre, pues deben ser abonadas, que existen muchas que llevan años y mucho tiempo esperando pues esos pliegos, esas contrataciones y esas deficiencias que aún existen, pero sobre todo y fundamentalmente en donde quiero centrarme es precisamente en esa área de deportes, ese Racing Club de Ferrol, ese convenio, contrato o patrocinio publicitario por razón de 95.000 euros del año de 2016 que se presenta aquí en este pleno, ¿no? Y es que desde Ciudadanos lo que entendemos es que este expediente, y sabemos además, ha dado muchas vueltas y ha pasado por intervención y no obtenía el visto bueno. Y no obtenía el visto bueno pues, porque efectivamente antes existía pues un compromiso escrito que se firmaba anualmente, pero a partir de 2016 no existe tal compromiso ni tal contrato. Con lo cual se ha dilatado una cuestión en el tiempo que supongo y efectivamente que ocurrirá como también el patrocinio del 2017, imaginamos que también del 2018, y que es una cuestión que se ha enquistado por no darle una solución, una viabilidad, porque, repito, nos quedan 2 años en idéntica situación y falta por aclarar la regularización a partir de ahora de ese convenio, ese contrato, o cómo se va a hacer o cómo se pretende hacer, que aún no se ha explicado en comisión tampoco, ¿no? Eso es lo que entendemos que es gestionar y posponer las situaciones y las decisiones y posponerlas de manera indefinida en el tiempo. Al final lo que ocurre es que acaban explotando y acaban teniéndose que llevar a pleno para ser votadas en este caso para que puedan ser aprobadas. Entendemos que el Racing de Ferrol tenía en el año 2016, a estas alturas 2018 ya, esas expectativas de cobro efectivamente de esos 95.000 euros que le harán descuadrar sus cuentas si no son aprobadas. Por esa misma razón y siempre en una crítica que les estamos haciendo, pero constructiva también, y desde Ciudadanos nunca nos hemos opuesto a esos reconocimientos de créditos extrajudiciales y a esas facturas por prestaciones de servicios. Sin embargo, sí también le rogaríamos que aclaren la situación del Racing de Ferrol e identifiquen cuál va a ser a partir de ahora el convenio o el contrato por el que se va a regir esa publicidad o esos patrocinios o las cantidades inclusive. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Rivas. Grazas, señor alcalde. Bueno, en primeiro lugar decir que nós non formamos parte desa xunta de goberno na que vostedes deciden limitar as intervencións nos plenos. Non sei se está incluído nese conxunto de acordos dos que tampouco quere dar conta, e se nese acordo da xunta de goberno están o resto de partidos políticos ou o Partido Popular. Xa digo, polas declaracións que fixe vostede antes, en todo caso insistir en que nós non compartimos ese acordo. En segundo lugar, decirlle que a cuestión dos recoñecementos extrajudiciais de crédito para vostedes debe ser todo un descubrimento cando puideron ver que, sin ter que dar explicacións, sin ter que asinar contratos, convenios ou documentos administrativos, podían gastar o diñeiro no que lles daba gana. Eu voulles
decir ou pedir aos xornalistas que hoxe están aquí presentes, que lle transmitan aos directores das súas empresas, que fagan publicidade do Concello de Ferrol, que despois lle entreguen a factura, que faremos un recoñecemento extrajudicial e xa lles pagamos o que consideren oportuno publicitar e facer propaganda nos seus respectivos medios de comunicación, porque semella que a vostedes non lles chega con gastar millóns de euros en convenios e subvencións nominativas, sino que, ademais, pretenden facelo sin que este avalado por ningún procedimento administrativo. E o grave, que é grave, que o fagan sin que ese procedimento administrativo este aprobado, sexa un convenio, sexa un contrato, o grave non é eso. O grave é que vostedes, neste caso, pretendan entregarlle ao Racing de Ferrol 95.000 euros por propaganda e publicidade deste Concello. Porque iso é grave. Porque o Racing de Ferrol ten 3 convenios con este Concello. 3. Un para a fundación, por 35.000 euros, outro de 50.000 euros para pagarlle gastos pola temporada 2016-2017, que é o que traen vostedes hoxe aquí, e outro para apoiar o deporte base, que casualidade que o deporte base son 1.000 euros. Os outros son 50.000 euros, 35.000 euros, deporte base, 1.000 euros. Justificación dos gastos no expediente administrativo? Non hai. O que Racing teña ben a mandarnos como facturas para justificar eses gastos. E ademais deses 3 convenios, vostedes deciden hoxe traer un recoñecemento extrajudicial por 95.000 euros para aboarlle o Racing uns conceptos que non se sabe tampouco exactamente en nome de que. Porque claro, este é un contrato de patrocinio, de propaganda, de publicidade. Isto non é un servizo urxente, non é unha necesidade básica que teña o Concello de Ferrol, que sexa fundamental facer o recoñecemento extrajudicial dese servizo. Estamos a falar de publicidade, de propaganda, e vostedes deciden que é lóxico e normal que se faga ese recoñecemento extrajudicial de 95.000 euros. A cuestión é que, ademais, este recoñecemento extrajudicial baseado en un contrato do Partido Popular, que raro, debe ser unha novidade que vostedes traigan algo que desenvolveu o Partido Popular no anterior mandato a este pleno e que además o fagan a través dun recoñecemento extrajudicial. Como digo, ese contrato do Partido Popular conleva que este Concello vai a pagar por un concepto que é que o Racing de Ferrol incorpore o nome de Ferrol nas súas camisolas 2 veces. A cláusula sexta do convenio para a tempada 2016-2017 así o recolle, pero que tamén o recolle o prego de condicións técnicas do contrato que non existe e que vostedes hoxe lle queren pagar ao Racing de Ferrol. Por tanto, lle imos pagar a un equipo de fútbol que é unha sociedade anónima 2 veces polo mesmo